Usembut menderang ba kejalau lapon pau ba umsngoi hap setiaya kejingkan menteri ketenaga koi kakia kejala dangshan Henry lapon pau pat bak sarkar kelatri borba halo katai kebenta bat keladep ru ban IT ru ya arpo jar tili ki pipi syabaro ki khatwi tili ki district jong kejala Hakabidei bat kanika PPEs. Katuka PPEs kabangi layo ban pediang. Haduk mentakasni kapoi henreu po sau hajar saus pa henreu po prateli. Kibangi lasam nga ai de statement mentaya ke bangi lasam syagini DMHU ngiong ki district medical health officer Jong Baro Katwe teli ki district sengapangan itu ipi East Khasi Hills ha office Jong DMHU ngiladep sam kendai hajar shispa arpoweteli West Khasi Hills district shi hajar shispa prapusandeli South West Khasi Hills nyauspa arpusandeli South West Khasi Hills nyauspa arpusandeli Ribohoi district shi hajar henreuspa henreu pauteli West Jantia Hills shi hajar arspa khat arteli East Jantia Hills nyauspa henreu po arteli North Garo Hills henreuspa arteli South Garo Hills Kendaispa arteli Southwest Garo Hills shi hajar sanpo santeli East Garo Hills Praspa Kendai Po Santeli. Bat ke total ka bingla dep sam. Syabaro ki DMHU hapo ke jelajongi haki district beper kalong arpo hajar Kendai Spa Santeli. Nang ta syusyu ngakwa banyotu ipi ngila samru sikini private hospitals kum ka Robert Hospital nang ta ka Woodland Hospital Nazareth Hospital, Supercare Hospital, Children's Hospital, Mar Arspa Teli, kaneka PPEs na kabenta kejing don kam kababun sertap kejongki halaki jong ki hospital. Di kan ca menggendong keempat lah ini banyak kon new covid kada kap ka SARS ki babun ki jaka apa ujelan. Api lada keren ya kata lada menta kada Amerika. Lagi keren menta kat ke European countries. Kaba keren ye ki medical facilities kaba kiyo meki kalong bet kum kamingi bat kesebni. Tiba pinong ba bambiang ngatrai kata kaba klah. We are trying our best. Ngimdei basukuru bat ngakwa ban keren kaba syai. Ba ngimdei balengi dangi keren yong ngila persang kat bala. We are ready. Timenta kalajia kumni hasilong. Ngilai persang pilayo i. Tenrei yakinu ki shot coming skijing duna. Kibat don hang yang tai ngaong pi ya kata ngin ya korek ngin nang ya penbek ngin nang ya sim namar pi menta ke jinya kun kalong ku ngaong ya pi menden menta pi kaba kam stom makalong ba pin ya keren tang su ong bru utap positive case mentak mi ke snong ka thau bopli ka dei hok bakin te ke jing te kalong no bambit su tat watang ban pai sa ka yeng joki tu brio pi kata ka stigmatization kal along hadu kata kanika fear psychosis kalau ngadu kata tengah kwa ban keren nak basai nak kadau ba sai si sin pat ngada kerpat bagi pai ba no sosnong kim dei ban te ban smith bat nga ong pi kade health minister meninu ong ba ngimpat biang henrei nga ong pi lada ki we ki develop countries POE hadu katu kajia tiba pin keren ko mai pat kamlong tang ba we are trying our best bangin le iko ba batam Bat kumo pi kamtam mentang layo ya kanika kamtam ka slong agglomeration brokawi kelak dei ka ngaon pi ko hotspot ka government menta ngiele ban counter ya kanika benta ba kanum spread kan poi tang hapok kanika agglomeration slong kenang ba kanum spread sya ki communities syati syapo nong kendong jongi